ئەم دێ مژارێ بەردەوام بکن سەرۆکە ئۆفیسا پەیوەندیên derveyê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyeyê Kamîran Haco li Stûdiyoya Kurdistan 24 mêvanê min e tu bi xêratî kekê Kamîran سپاس ساوێ spas ge Kamîran kekê Kamîran nexşe me dît ber bi guhertinekê ve diçe li Sûriyê ev guhertin di berjevendiya gelê Sûriyê de yê dest pêkê de ڕاستە گوهرتن نەبتەنێ گوهرتنەکەەوەکە بێ چاولەیەگیری بوو یەک یا دووە گلێکی دراماتیکیە دباوریامدا بەلێ دبەرژەوەندیە وڵاتی سووریدا ینی ئەم تەف دەزانن چەند ساڵە شەڕێ ئۆکرانیا و هەنێکی بەری وێژی و پاشێ غەزاوانە دۆسیا سووری هەمە هاتبوو ژبیرکردن ئەڤێنا هەشت گۆ جارێکی دی چاوێ دنیاە بێسەر و بێگۆمان ئەو لێستگوانێ سەرەکەی vê dosyêda êdî pê mijûl bibin got çareserîke siyasî bêdîtin. Dixwazim wê pirsê bikim niha şer tê kirin şer e kekê Kamîran gelo ev problem dê bi şer bê çareserkirin yan bawayekî siyasî dê were çareserkirin ku niha di rojeva cîhanê de gelekî zor e êdiyek bersivê bide me bixwe wextê destpêka bûyera wana me texmîn dikir yanî tu çi qasî texmîn kiribane dirê hebûn yan li hevkirinek heye di nav lêstigvanê sereke de divê dûsiyê de weke berî kelîkê em gotî her di astana nav netewî de jî hem di asta herêmî da û yan jî bi rastî înisiyatîveke bi awayekî ku hatî medîtî ji aliyê heya Tehrîrî Şam di baweriyam de bêhtir li hevkirineka lê ew li hevkirin bi vî rengî bû yanî mesela heta hemaye werin û niha mumkin e bajarê dî herin ez texmîn nakim ez texmîn dikim li hevkirineka sînordar bû ev li hevkirin navbêna kê de tu dibêjî yanî heger mirov dizanê lêstigvanê sereka Emerîkaya Rûsyaya Tirkiyaya Ewropaya bêguman aliyê Eyran û rejîm ew naz bahor nakim yanî yê rexê dî heger li hevkirinek çêbû bê lê heger zveger me pirsateyî pêşî wê bi şer çareser bê yan dawî divê li hevkirineke siyasî bê ji ber hinek goman cema hene got wê rê nedin rejîm bikeve yanî bi taybet İsraîl û Emerîka û Ewropa alternatîvê rejîmê nabînin li ser wî sînorî got hêzekî tundrew were İslamî em bahwer nakin lê talî weke niha em tiştiyan bînin kelî kelî guhertinin dibin êdî mirov nemazane vê sedî sed çawa çêbê lê heger li gor mantiq û siyasetê û tiştê goyekî dîtî va 10-12 salê goçûyî di baweriya me de wê talî li ser masa danûstandina wê çareseriyeke siyasî di li ser masa diyalog yanî li gora baweriya te niha karta opozîsyonê bêhêztir bûye karta Tehrîr li Şam ger nizanim yanî mirov Tehrîr li Şam û opozisyona dî weke aliyekî dikarî bi fikrê yan nakekê Kamîran niha çekdarê wa hema bi hev re kar dikin yanî û daxuyaniyên got derdikevin ji aliyê heya Tehrîr Şam wa daxuyîna weke got hesabek hatibê kirin yani ew daxuyaniyê tundrew ne girinê li ser erdê me tiştê wilo xirab nedîtin bêguman şerra wê tiştin xuya bikin tiştê vir de kêm zêde lê ez bawerim yanî bi hev re hereket wê êkirin wê talî jî ew nûnertiya siyasî ya va çekdara yan ew çekdar bi awayekî ka çilo dibin ne diyar e wê çi be ser wê masê wêkî hebe lê bê li hevkirineka û heta girêdayî bi hinek dosyê dî ve weka mesela dosya Ukrayna yan dosya nedî û ev şer ne dûrî wê ye got berî Trump were hinek cihin hinek hêzin bixwazin rewşa xwe baştir bikin û niha rewşa rikberiyê di vê kêliyê de gelkî baştir e ber bi cîbicîkirina 22 pêncî û çar diçe em nizanin bes 22 pêncî û çar hergav daxwaza her kesî ye û ev hêzê got niha min gotî got wê rojekê serpereştiyê kirin yan nav danûstandinê de bin hemû jî dibêjin gireke çareserî li gor 22 pêncî û çar bê û eweke navnetewî ye di baweriya me de wê roleke wê giring hebe kêm zêde wê ew be yanî di diyalogê de
كردجي آلية كن ككاميرا ام نها شكي ماي وكا انجمن ام بشكل جرك بريا سياسي سوري ريفابريا خسر و چه اوای دورده هبه نبه و امریکی چاوا اینه ناینن ابنا ندیاره بس حتى انها هيزي جو دورده خويا بكي ام بن وكا انجمن وكا ام گومان دكن يعني بشروجي هكا دانستان نام وكا زاني ام كوميتا دستوري دنا ام دستيا دانستان دنا نو نرتيا ما هي واستخمين دكم يرو لك ما هي دانستان دنين وجي وكي انجمنان اجتماعية كردي سوريا دا آستا دبلوماسي دلقل چندين آليان قود شبون الگورا قادارين ما بله بله لفر يعني چند روزه كام هناكي تفكرك دكن فيروشي دانستان دني لسر دكن ديتني خود دكهنا واجهه ما قنصلية روسي ديت ما قنصلية بريطاني ديت بأمريكا رسل تليفوني ما تكلي كرنا ائتلاف ده حواله ما قالك اكتيفن عفرين وانا تزاني سر عرضه قالك ايش ذكرن لاليه دانستان ما يقو نهاته كرم كري بل ما كرنا ما هم ديتنا انجمنه جهانديا وانا هم شي بالواقع هداري كيريا كا او خدش فكرن سلوي مثلا دفيرو الشيء ده افرو شاكوش برين كرد هفديتنين وداهاتن بونه مجارك اخفتني تقالي بيجي مجارة سرقة يعني بالنسبة منها داخياني انجمنه تزاني يعني هم ما قلت يا افسر هشكيا رژیم هشتیه گو اف تشچه ببه نای بازارا نای چاره سیاسی اف رودان چبون یاد دوایا گلکی گرنگ جمرا خلک مجه خو نه برده گوهرتنه که دیموگرافی نه به یعنی اگر تا جه خو برده ایدی دوزاتا نامه دوره راستیه پاراستنا وانا و اریکاری جوارا اف نام جاری سرکه بون وادانستان دمده روجوای کردستانی نهاد بن کنترولا ریوه بریا خو سرده دیرا زوری من بچ اف سکنا ریوه بریا خو سر هون چاوا دنرخینه دوی پرسکریکی چاوا سکنا وانی يعني سكنا وان مثلا بيجن نها لشيخ مقصود معنا لاشرفي معنا ترفعت جي دركتن روشكي كوتش بريه هيا ريفا بريا قصر او درفت دست نينا جو آلي كاريا با كوتش برانجي بكيل جورا قاه دارين كو امور دقرن دوی روشي ده يعني ريفا بريا قصر وكي ديتنا و دوی هلوستكي چاوا بر زني أبو هالوستا جو نها هي يا بشر وانا الشيخ مقصود واشرفيه وهذا ام باش بينا يعني بهوري ام دا ترفعت شوى هي صافي بويا بله او دور بيج كرنا وانا ت منطقي شرنينا دور دا دميني وكما قلتي خلكي ما دربدرنا كل ويدي شركينا كن جو مدني زيته بخون حتى جوابي الهفكرنا كهبي جبوي دركتني وبخو مولو بيست نهم دبيزن قلنا هيجي هناك جوا معنا وابنا استخمين دكم او مجال هيا باش دبي وكم قوتي شرنكن خلكي بباريزن و هجر او خلكي قلنا درخستنا يقو ام بخو راس نابينن حتى دخوازيا واك خلكي دركبن و ترس كرنا زكي خلكي دا ام يجي باش نابينن لبي قومان خلكك هيا ام جينا بيجن ام كان جارانتي بدك كسيب بس حتى ما بين بيجن الويدي جه خو نه برد جبر اگر ته جه خو بردا دوزاتا نامنه گوهرتنا دیموگرافی کو چه بو ایدی بتا اوایت نما کاری خلکی خو وگرینه وجا یا باش اوا پاراستنا خلکی کی نهشتنا گو جه خو بردن و مثلا شرجی از باهورم اگر بکونه شرکی دوی زراره که مزن دی كي كاميران جرم وجرنا سيرفي نقشي اف نقشا كونها روداي حلب حما ادلب يعني تدبيني جهكي برفرح يا سوريا كون هاد دستي اوبوزيونا سوريا ده التحرير الشام ده اف نقشه نقشيكي ما ينديه عن دمكيه لا هي ببخو قومان نذكر يعني حتى بقنا حما وإيرو مثلا حما كاتم هيجي دوي أوي ده بمدقو حما بلكيات طالبة بقنا ويدري إنها دخيه اف هرفتنا رژیم یاگو صدمه ویگلکن نمره یک رژیم قد نوا خدا پوچ بویا لشکر بهوریا وانا مایا جبوی چوی شرکن یادی ام تبدا زان حزب الله دربي دجوار خوارن حزب الله بو يقو قريب رژیم بهله و بپاريزه او بك ايران بگشتي لاواز بويا
ئەوێنا هشت گو ئەv bilezbûna serketina heyet Tehrîr Şam bê yan jî çekdarên dî bê. Niha tu nemazanê êdî gelo ew moralê wî leşkerî li va deverê dî wê baştir bê yan jî gelo hêzne navnetewî wê xwe tevlîkin got nehêlin got êdî ji Ewropê de herin wê bazar em tev de dizanin heft û heştê heyvê wel Qatar rûniştinek grupa Astana Warûnê ev ne hemû em nikarin tiştekî têde bêjin. هەلوێستا رووسیا یاکو وسە وەکی هەلوێستەکە نەئاکتیف هەلوێستەکە پاسیف تێدیتن تو چاوا دەبینەوە Niha din nirxandine hene nirxandinek jê têbêjê lawaz bûye. بەێ Yani em tev de dizanin li Ukrayna sala gelekî û heta hêzê xwe kişandin ji Sûriya wana. Ev yek e ya didwa bi teoriya komplot lê meyzêne têbêjê wela demek belkî Rusya jî di bazarekê bi vê meselê de. Ji ber wê jî ez dibêjim heger tiştekî wilo hebe wê nehêlin yani rejîm bikevêjkê mayî ve heta cihekî û êdî ihtimala rawastandin çêbe. Jê zêdetir tiştekî dî zehmeta mirov bêje. gelek spas بۆ تەکەکەی کامیران حاجی و لە سودیا کوردستان بیچارم Spas bo te jî.